politics le Thu Thar Thlirna episode somriat na kan lo lom le veka chu tuntum kan thlir ho masak per tur chu Israel sarkar chon na sazoka Gaza city a be puithlak an tuma wangin an ram sipai ta na atul huna ko theya anda sipai training zo to mi sing rukvel chu ral do turin an kolet dona he thu pe ki august ni somni ni lai ni khan an chuani Israel sipai ho tu te soidanin heng reservist sipai an ti te hian September thla sipai an somlet lenga sipai pa ngai angin chorchun zom an ni donani tuna an ko thar tur reservist sipai te ba ka hian reservist sipai indona an roi mek mi sing ni te po chorchun zom na tur thupek chuale thuayan tumbokani Israel sipai ho tu te hian Gaza city a be puyan thlak an tum mek a hian sipai division nga te chu raldawa kaltir an tum don ni in an soibokani Israel defense minister Israel ka chachuan Gaza city be pui thlak an zo huna chuan Gaza mel mang chu adang lam doranga tunma omdan ang chu ani chunjom to lawang atibok ani Israel sipai te hian Gaza city a be pui thlak an tum chu tuna chuan ambulan tan der ton ni in an soya anram sipai Givati brigade te chuan Gaza city khosira om Jabalia marlama raldo na an thok mek ni in an soya he an raldo mek a hian Hamas te tomna mun khomol le lein hoi mi te chu an bituma an ti chhia an lu chho mek ni in an soya Israel sipai tu puang tu brigadier general Efi Defrin chuan an ram sipai te chuan Gaza city khosir Zayton le Jabalia veng te chu sipai brigade ni in an beya heng mun te hi an kota an da mek ni in asoyani August ni somni ni lai ni khan Israelin Gaza na pe na a mi somni pakatin nun na an chan bel le Israel sipai te hian Gaza city chengmi pui te chu an sahimna tan Gaza chim lama in sa seng turin an hret tir ani Israel sipai te chuan August ni somni ni lai ni khan Hamas polami sompanga te chu Gaza chim lama om khan ianis ko chunga lu an tuma wangin an lo beya an zinga som te chuan kaplum ani he in beina hian Israel sipai pakhat boin liam na takatura Hamas te chuan he in beina hian an zinga pakhat chuan thi chil poma keng nge ti in an soi apani na chuan US sarkar chuan Mexico ram ne na an ram rian hun mek chu rawng duma noi an tuma herot na hi an president Donald Trumpa du dan ani thu US Homeland Security Secretary Christine Noem chuan asoya Mexico ne na an inrina hung mek rawng duma noi an tum chan chu President Trumpa chuan helai ram hi ramlum takania ramri hung na te rawng duma noi ani chuan ramri hung na chu atilumanga chu chuan ramri ka na luruk tumte tan lon liam ati har sa zol don ni in asoyani ati US sarkar hian Mexico ramri hung nan hian poisa US dollar makta duai samli paruk pek bel turin an lo pom towa tuna hian Mexico ramri US na ahung mek ka hian nitin mel chan ve zelin ramri hung hi an zo man thina ramri an hung bel to hi kilometer sangthum zanni sompariat vel atling to ani Trumpa president ron dile nu hian dan lawaram American tu te hi antlaniam na sa nia soyania July thla khan mi sangli zaruk man an nia chu ama chi thla jun thla tanga chutin mi sang ni zarukin ramri dan lawaron kan tum tu te hi an claim nin US sarkar chut dan chuan ani US Homeland Security Secretary Christine Noem soidan chuan Trumpa president ani le tanga ni zanni chungin dan lawar America na US aron ludru mi makta duai khat le point rukten US an chuasan le to ni in asoi bokani patumna chuan Israel le Australia inkar boruak athalo le tuna hian tunkar thotan ni August ni sompariat khan Australia chuan Israel sarkar siamek tu Benjamin Netanyahu tangrol Paul sarkar MP pakhat simchar rotman chu anram tlo theina tur visa anei chu anti top saka ama hi Australia cheng juda ho Paul Australian Jewish Association te hun man natura thu soi tura Australia kal turania ma se Australia sarkar in visa ati top sak awang hian Australia ram hi azin theita lawa hemi wang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chon Australia sarkar ina anram MP simchar rotman chunga visa an ti top sak chu alung oilo thule he thilawanga Australia sarkar kai roi tu ber an Prime Minister Anthony Albanese chu Khawvelin ithil ti hi
an reng to anga chu wangin nat takin a sawisela Israel phatsan tu le Australia rama judami puite ngani phatsan tu ani mai ba ka Australia rama judami puite be seina ti thon tu ani atia chu wangin chu tiang mi zia ane wang chuan he Australia Prime Minister Anthony Albanese hi Israel Prime Minister hian politician nep tak ani ti in asoi chuak ani Australia in Israel MP visa anti top sakta ka wang hian a chan let nan Israel sarkar chuan Australia ram ai o a Palestinian Authority te hna palai na thok tu te visa po chu ati top sak ve ni Israel Minister of Foreign Affairs Gideon Sara chuan Australia ram khopui Canberra a anram embassy hne na po Australia sarkar mi poimo zinga Israel ram tlotoma visa ron deal te chu uluk takalo en fia turin a hriat tir bokani a sawisel na Australia chuan juda te huat na boruak a nei sang hle a hei hi Australia ram chunga hian juda mi puite laka te Australia ram chunga juda mi puite thil nei ten na satakin atura juda mi pui Australia omte laka tharum thona te le heng juda thil poimo te beite an tok na sahlea chu tiang tizol tur a boruak siam tu chu tu Australia sarkar ani awangin Australia sarkar hi he tiang juda mi te laka hleilen na ti zol tu anni ti in sawisel bokani Australia sarkar hroi tu te hian Israel Prime Minister le an sarkarin Australia laka sawisel na an chak chuak chu tunlai Australia in UN General Assembly nei huna Palestinian State pompui an tum thu an soi chu wangin an lung oi lawa heti hian Australia ram hi an rondiriam let ta ni in an ngai ti an soi ve thungani Hitler an juda te suat vak nuwa khan Australia ram hi juda te ral tlan tam na ber ram zingami ania tuna hian Australia ram a hian judami noi khat chuang an cheng meka chungte ni wang chuan hetia Australia le Israelina boruak thalo takan han nei hi Australia ram chunga cheng juda te tan chon a hreom viewinarin oma amero chu Australia ram chunga cheng juda hroi tu te chuan hetianga an ram hroi tu ten malak na nei ma sela nge ni an zam mai bik lo tur thu te an soya kan tlom bik don lo Australia rama po maila ti in thu chua an nei ve ni palina chuan Russia President Vladimir Putin le Ukraine President Volodymyr Zelenskyy ten mai chana in biak na an nei don em ti chu tundin muna chuan soi chian alahar le US President Donald Trump pan August somparia thotan nia Putina biak lat na manga abiak khan Putin chuan Zelenskyy ne na mai chana in biak na nei an ain hong ti asoi nia soi kha ania ma se tu ka khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan thu dang ron nei le in mai chana in biak na nei tu reng chu zoi muanga in buat sai na thatak ne na ti tur ania atir bera mithiam ten ngai tu na sengin han ngai tu phot sela chu mi hnuwa mithiam te ngai tu na le an thil soi ho tang chuan in biak na nei chun jom na tura thil tul te chin fel zel ni phot sela atia ani ba ka hian United Nations na Russia ram ai otel Dmitry Polyansky chuan tu ma in mai chana in biak na nei chu an nol lawa ma se in biak na nei chu a ming mai mai nei turan ni lo ati bokani hetianga Russia ram hroi tu ten chiang lo re thu soi an ron nei hi khotlang ram Chanchinthar la khom tu te chuan hetianga thil chiang lo ruaya thil soi hi Russia thil chin than ania an thu soi uibenga len bertur hriat thiam thei manglawa chuan lam siam hi Russia hian an thiam em ti in an lo pu ve bokani anila taka Russia ram hroi tu te hian tuna hian Zelenskyy nen Putin hi anin belawang amo Putin na du lo ti chu engman soi du lo nangin anin benge yang amo in biak na turin malak na ommek ti ro chu soi chian pakhat man nei lo ve thunga hei hi khotlang lam Chanchinthar lokhom tu te chuan Russia ho thil thiam ve nia thil chiang lo riai manga thu han soya chuan lam han siam te hi an thiam zong ani ti in an lo sawisel ve thungani kan video ma salama khan kan non soi tong in Chanchinthar then khatha chuan Putin hian Zelenskyy hi in biak na nei turin Moscow zin turin arota ma se chu Zelenskyy hian a pom don lo ti a hre chiang sa a chu wang tak chuan a pom lo tur rot na mang hian Zelenskyy hi Khawvel ma
mai phi fainan an ramazin turin arot nia soite po a omani mai chana in biak na tlol the nan herot na hi aron soi chuak ni in Chanchinthar thren khata po an soi boka chu tiang chu khotlang ram Chanchinthar la khom tu te na Russia President Vladimir Putin a ril ruput mang nia an soi dan te po chu ani bokani Trumpa po hian Putin hi ti vakai na hrebik lo mani chu o ti mai turin boruak hi akal chho meka Trumpa hian atu soina thren khata Russia le Ukraine buaina chu thil chin fel khir tak ani thu te po a soi ni a soi te po boka ei ba ka hian atu soina danga po Putin a chuan Zelensky nena mai chana in biak adu le du lo chu chol ka rei lo te nuwa kan hre theyang atia amai ro chu hemi a soi chhun zom na hian in biak na emo indoor ton na siam hi Putin a hian adu lo mai thei bok ti te po alo sei chok vele boka he thu soi hi Trump hian August ni som poko thole ni a Chanchinthar nge ni la khom tu te na an zo na a chan na nia Putin a chuan din mun khir tak atong mek tin Trump hian a soya ma se chu din mun khir tak a soi chu Trump hian kim changin a soi chok chong lo ve thung pokani tun thlenga thil lang chiang tak chu Trump hian Russia le Ukraine in kara hian hremna om theina tura ta han chuan ram pahnih hruaitulute ve Ukraine ram hruaitu le Russia ram hruaitu te kha mai chana in bse a tha ang ti in a soini ta ber hian langa a chan po a ma kha chuan Trump hian ama telin Putin le Zelensky te nen an patumin mai chana in biak na nei kha arota nei kha ma se August ni som pare thotan nia Europe ram hruaitu te nen a thut khom White House an nei zo a ngai dana soina a khan atel lovin Putin le Zelensky te chu in bse a tha zo khang atilia atul anti chuan hemi an ma ni pani mai chana nin biak nu hian kalau tel venga ka tel pui chawanga tiang zong khan a soile boxia Trump din mun le enge ni angai dan tak poi hre thiam har riawa kong le lama thlir chuan Russia tan hian he in do a hian a chak zok an ni tlata wangin in rem na zonga in biak na nei hi an tan hian thil tul em po alo ni lo ve thei tho poka in do lai chak zok tan chuan du to ka ram lak bel chu an be selen tumper ani don sia an duanga thila kal kim ma chuan in rem na nei hi an man mo lutuk don lo ni te point angai thei bokani Europe ram hroi tu te chuan Putin le Zelensky te mai chana anin mu thei nan hian be sen la nei zel thowa France President Emmanuel Macron a chuan Putin le Zelensky te hi anin mu duwa anin remani chuan in mu na munatan Switzerland ko pui Geneva a thar en thu te po a sei choka tin Hungary ram Prime Minister Viktor Orban a chuan an ram ko pui Budapest a Russia President Vladimir Putin le Ukraine President Zelensky te chu in biak na in mu kha nei se thar en thu lo sei chok ve boka amero chu Ukraine lam hian neutral ram antia on big nei lo rama in mu kha an du ni hemi Hungary Prime Minister hi chuan Russia thian tha an ni wangin he in dawa po hian Russia lam hi atang ngar chu wang chuan Ukraine lam hi chuan Hungary ram Budapest sa mo khami Hungary ram chung a in biak na nei kha chu an du kher lo mai the bokani Europe ram roi tu te chuan Putin chuan in rem na kong zon adu thei ngei nan tuna ram pahnih roi tu te an pahnia mai chana in biak na nei adu lo ani ngat chuan Trump chu mina Russia la ka hrek na tamzok siam le turin an la be seifan ni in alang ta a thil lang chiang te deuh chu kan soyang khan Donald Trump hi kan renga US President an ni hlim chho po khan khami ma a campaign na khan US President a min thlang tling le ni chuan darkar som ni poli chungin Russia le Ukraine in do hi ka ti to pangti na campaign aw hla khan a soi chok thina tin President po chu ron ni tange ya chu ta po chuan Russia le Ukraine in do hi a reilo thei ang ber chungin ka ti to pangti kha a soi tin ama tong kam chok ba kha hemi engeni Khawvel Chanchinthar rang la khom tu te pona an kom na po hian a soi fo thin ani chung te chu nia amero chu tu na hian khothlang ram Chanchinthar la khom tu te na an tar lan dana chun Trump po hian he in do hi ti top mai a ol som lo zia hi a hra chiang chho tel ni in an soi ve thonga Trump tan tak po hian tu na hian a tan mun hi son ve a amero chu Khawvel ram ro pui ber na ta roi tu na tan chun thil ti thei lo tak
po ani biak chung lawanga amai ro join soyang em chuan Trumpa hi tuna hian he Russia indo hi Russia le Ukraine indo hi ati top theiri mai lo chu nia a chan po thil lang chek tak chu kan video nu nung bera khan kan non soi to Putin hi ngai dan kutum tlang tak nei ve ngai dan nge tak nei ani ve tho bok sia Trumpa hian han vawin han ti te ma sela mai chanan in biak na te po khan ra tha chu om takalang ma se tun thleng anin biak na chula rei lo ma sela ma son na mu tur kha a omri lo tlata chung anin mu nuwa Trumpa thu soi dan reng a hian Putin hi adu duwa nge ni athil adu anga avak control thei kha ani lo zia hi a hrechiang ta moti turin Putin hi ama fakna ang dewa ngai thei Russia hi sipai chak tak ram ania chu wangin kan du mo du lo mo kan ngai nep thei lo tiang chi te tin Vladimir Putin hian du dana nei ve a chumi adu dan te po chu Ukraine hian anzom anga yang tiang chi te po hi soi chho nei ve le boka chung te ni wang chon Trump le Putin hi tiang takin nge an inkar hi a chu va thiam lo mai la a in soi ang malama lo soi ang trin hi chuan rei lo te a hi chuan he in do na hi chu a ching fil thei ri lo chu ani ri meka amero chu hunin la ron hrilanga he in do hian top hun te po chu ala nei chho ve zel ome pangana chuan Bangladesh sarkar chuan an ramatanga an no chuatak an prime minister hlui Sheikh Hasinai party Awami League te chuan India ram chunga khopui lian pahni New Delhi le Calcutta te office an neya tin heng khopuya te hian Bangladesh ramtana poi thei tur malakna an nei nia an soya wangin Bangladesh le India te inkar boruak ka in thian thatna thin chu a poi theiang ti an hlau thu an soi choka hemi chungchanga hian India External Affairs thupuang tu randir jaisola chuan Bangladesh sarkarin India apuna hi ranchangin India chuan aram chunga Awami League party miten Bangladesh dodal zonga malakna an nei ti engma an hrelong ni na soya chutiang ang thil chuti polo tum se India chuan aram chunga Bangladesh tana poi tura malakna thentir aphal lo hrim ni in aron soifia ve pokani Bangladesh Prime Minister an ho chuatak Sheikh Hasinai le party mi le sa zinga mi puimo tak te hi sahimna zongin India tuna hian anom meka wangin Bangladesh sarkar hian India hi amumo ve renga tuna Bangladesh sarkar lailok kai hroi tu Mohammed yana sakai hroi sarkar hian in India ina Sheikh Hasinai akol tlat mai hi an ramathon leta athu boite dan manga chin felan du thu hi India sarkar te po hi hretir torthina mase India hian thon let tumna mo khatiang soi ho na lampang reng kha engma soya nei ngai lo wangin Bangladesh ramhroi tu te hian in India sarkar hi Sheikh Hasinai Bangladesh a thon kirania dan manga achungchang rel hian chak ngoi boksia chungte wang te po chu ni mana Bangladesh sarkar hian India handem na tur hi tuna hian Thu Thar anon nei le ve chungte chu nia heng te wang hian rampani te inkar a hian boruak al le zau hi chu a om ve thin renga tin India hian Bangladesh hi chu ti te chim hian angai lem lo chung te wang chuan thokat lai kan video ro masalama po kan don soi to ang khan Bangladesh ina Khawvel ram dang te ne na in sum don ton na ta na India long chol mun man te po man an han phal sak lo chho rapa he tiang te ni wang hian India le Bangladesh boruak hi chu engama chang hi chuan al ve le phat thin ani paruk na chuan kan video ron dan hung bera kan non soi to angin India sarkar lai pui chuan August ni som ni lai ni khan Lok Sabhaah Prime Minister te sarkar lai puya minister te le state le UT chief minister le minister te tu boy nei nia hriat an nia man an toa ni som thum chunga an thu boy wanga thu nei tu ten an kola chu an thu boy pu na chu kum nga chung lung in tan theina ani bok chuan ni som thum pakhat na ban ngal an ni theina tur bil chu an pulu ta he bil hi chu kan video nung pera khan kan ron soi chian to wang na kim changin kan soi lawanga he bil hi Union Home Minister Amit Shah Lok Sabhaah an puluta pom turang yen nga lovin Joint Parliament Committee tel lo zir chiana tan arot taphotani he Amit Shah India ram chunga Prime Minister te sarkar lai puya minister te state le UT chief minister le minister te tu boy nei nia
an hriat an nia man an to a khatiang anga ni som thum chung chu an thu boi chu thu zo fia tura wanga thu nei tu ten an kola khatiang ang thil ania wanga automatica asap tonga ban ngal an ni theina tur dan aput lu hi joint parliament committee te hian an lo zir chian angai don ta joint parliamentary committee kalphunga hian hemi parliament tina thut khom an nei le nei inkara hian an lo ngai tuanga chu anin pe fel manani chuan a thut khom hun dang le a khan thut khom nei le hun ma sabera khan parliament ta khan soi ho a pom tura phar ani theya amar chu sarkar lam hin joint parliamentary committee rotna te hi an pom ve kan ilo chuan sarkar lampang ta poin an siam thale thei tho paka engpo chu ni sela kumin november a hian tun fur thut khom nei zoa thut khom le ma sakbar tur chu nia kumin november tha a thlasik thut khom an nei huna hian an phar hmanang em ti chu hunin la ron hrelanga joint parliamentary committee a hian sarkar lai tangin member te mp ho zinga khan eptulama tang te khatiang political party mp sang te kha anom trina chu tiang chuan sarkar in joint parliamentary committee kai tu turin adata ni hemi chungchang chukon zui thuilu tuk lawang apasarina chuan okas ni somni ni lai ni khan Lok Sabhaah tho hian online game chungchang adan thar siam tur bill minga promotion and regulation of online gaming bill sang ni somni panga chu India ram sarkar lai puya electronics and information technology minister Aiswani Vaisno chuan apoluta he bill hi soi ho ani nuwa pom anita a he bill a hian India rama online game e-sport te soi thin le online social game te chu ti ma son tha ti ania chu ti lai chon online game dang tho poisa manga in thap na emo doctor siam na lampang hoi ero chu khap ani tur thu soi chu ania he dan hian a khap don ani he bill a hian online game lo enfia lo vil zui tu tur thu nei tu sang online gaming authority siam rot ania chung thu nei tu te chuan India rama online game reng chu manani main an enfia vek zel to dona tuna online game omsa hrim to po hi an en non vek don ani online game hanga poisa in thap na le poisa hlok na tel thei angchi reng chu he dan hian a khap don ba ka chu tiang dan bo che tu te chu asiam chuak tu le lo mang tu te pon niang chu poisa choi tir ba ka lungin tan thlengin hremna pek thei ani to dona mizo te pon kan lo hriat lar zinga hianin online game zinga ka rem chi game ang chi hei poker te rammi ang chi te hi en fia tur zinga mi ani dona achan po heng game ma te hianin poisa hlok na tel thei ang chi atam em awangin India sarkar lai pui chonin en non thainan thata a an soidana chuan India ram mun sang India ram puma tiang hemi online game awanga poisa hlok na tel tu awangin mitam takin heng game ti hin at chila chung chu thalai te le nakin zela India ram thalai te na an tor lo na turin he game hi mumal taka dan manga en fia tha in India sarkar lai pui chuan a hretani soi zui chak om vewa chung zinga chuan khatiang ang poisa manga indoor ton na ngani online transfer poisa khatiang ang inpek the ang chi te po India rama khatiang kalpui thin hetiang gpay kan ti tele online transaction ti thin bank tele financial institution ho to po chutiang chuti lo turin he dan hian a phut dona an ti luini point hremna kha an na saviu dona chung te chu e kan lo hriat ve tan te po a thain kan thria kan han thlir tela pariat na chuan India chuan august ni somni ni lai ni khan Russia le athural pui te ram intel khom Eurasia Economic Union tenen chhia choi lawa insum don ton na tur thuthlung an siam felta a India External Affairs Minister S Jaishankar chuan hemi chungchang a soiho na nei tur hian Russia ram khopui Moscow a cham meka Russia Deputy Prime Minister Denis Manturov anen he Eurasia Economic Union tele India tena sumdon na konga tho ho na tur an inhmu khom an nei tum somni poruk na hi hemi Russia Deputy Prime Minister le India External Affairs Minister te hian an ngeni kai hroi duna ti chuan
India le khatiang Russia le athurol puiram te Eurasia anti mai economic union te nen hian tho ho na tur thu thlung an han siam felta India le Russia roi tu te chuan sum don na konga tun ai na sazoka tho tun na nei an rem ti tin i kan khai khom the mai ome kum sang ni som thuma phei chuan India le Russia le athurol pui te nen hian sum don na konga poisa an ti san tur an poisa man ral tur tiang anin dorton na tan khan ti zawan huang han ti zau zela i khatiang atan khan kum sang ni som thuma chuan anin sum don ton na hian US dollar tluk le ding on za atlin theina ta na malak an rem ti ni tuna hian India in Russia ne na hian tuyal thei a lei mek ba ka hian Russia hian natural gas LNG liquefied natural gas an ti te po India ramathon lu andu thu Russia ram roi tu te hian India External Affairs Minister hi an lo shil bokani India External Affairs Minister S Jaishankar hian August ni somni pakhat ninga ni hian Russia Foreign Minister Sergei Lavrov po amudona heta hian kumin kum toplama India ram ko puiber New Delhi ya India Prime Minister Narendra Modi le Russia President Vladimir Putin ate anin mudan tur roman nate an soidun donani hetil teng hi han soi zu mat ngani zu ye chak om viawa achan po kan video hen voi duai lo kanon soi to US sarkar chuanin India laka ngani alung oi lo na entirnan Russia nena atanga tuyal thel hei mio wangin US sarkar hian India laka sum don no konga anin dorton na chhia azonin za somni pangai na ron ti sang ta ati chuan apumpuya chun za som nga chhia lak an tum chhota eng te kara hian India sarkar chu Donald Trump point Russia apuya wang le hetiang sum don na konga tho puitla wangin kan hrema chhia po kan ti sang on ani tia Khawvel Chanchinthar lokom tu te ma alawin soiro pui viau kara hian India hian US sarkar ina hetia India an ron shrek vele hi angai pui mo lo luimo ni chu ti turin thilakala melo rati mo ka khun chok loka thlengkhat veo simle ti chuan India External Affairs Minister Jaishankar chu Moscow a hanjin tarenga nami chungchanga hianin Russia ram nena India an tho dun zel tur thu an han nem het ta deuh hi chuan US mitati mim le viawanga hemi chungchang wang hianin US sarkar po hian India laka hian tamzokin shrek na amo chhia han ti san le takha aron nei chawang ti te po chu thil om thei ve tak ania hunin ron hril thuai tur angai taila India hian hetiang ani kara hian US ina aron vauna mo khatianga nga chian ti san vela khan intipa takin timayang ale lamzong tong kamin soitaila US chu angai pui mo lu tuk big lo mani chu ti tur angal lang thei turin Russia hi bethalui tangat ngata nimin loka khan India Prime Minister nimin piani tong chu Prime Minister Narendra Modi chuan Russia President Vladimir Putin hi biak hlat na mangin han bia ti chuan social media man exa chuan my friend natia kathian Putin nen in biak na thatak kan nei theya rampatni te nena e kan thodun na turle in thian thatna kan nei chun zom zel dan turte kan soi dunani tiang chi kha asoi hemi chungchanga hian Russia sarkar point India in Russia in din mun khot vel ram tam taktena an ensan mekara thian than ni tu a han tar dang ta kha lom thu te po anon soi vele pokani ti chuan India External Affairs Minister Moscow in chungchang hi Russia ram palai New Delhi ommek Roman Babushki na chuan Chanchinthar lokom tu te kom na hun New Delhi alo nei via heta hian thu soi poimo dewane chu thu soi chu khotlang ram ten an sawisel chu ani chuan thileng kim in ti tha ti na nia India chuan Russia nena tuyal thei alei meka he tuyal thei India na alei hi ati top kan ring lowa kan be sei lowa chu wangin India in din mun khir tak atong ti kan rathiama he din mun khir tak Russia le India in kan ton kara hian
ram pahnih te chu kan in thian that na a thuk tel awangin chu kan lom na ani thung ani atia hetiang din hmuna tak hian India le Russia chuan chona ma chon tur le har satna te su kiang dun turin tho dun zel kan rem ti ani ati ani India ina hetia Russia a han be tha chhovel hi kan soi tong khan India tan tak po hianin mithiam than katena ki an soidana chuan i Khawvel sarkar tam tak te abikin Europe le America khomol puimi ten Russia hena tanga tuyal theiten lei tak manglawak a hian India hian mantlom zokin Russia tangin tuyal thei thlit fim lo hi a cholut hem mai sia chu wang tak chuan chu mithiam tena an chut dan chuan India poisa rupi hlut na te po hi tu na hian tlak niam lamain engeni a hlut na hi asang chhozel jok ni te point an no sui ve pokani chu tiang te ni wang chuanin US hian in an thei tok in ti hianin chhia lak san na konga India chu han vo in han engeni han be thin ma sela Russia ram mai ba ka hian China le India boruak po tu na hian a that chho via kan video upload nu nung pa ni te kha lo ngai thlai nom chuan hemi chungchang hi chukon ron soi to a chung te ni wang chuan Russia le India le China te an tang rol tlata tin BRICS atel ram BRICS a hian in Khawvel ram ngeni lian ve tak te anin tel kho ma chung zinga member pakhat chu India ni boxia hei Brazil te Russia te kateng India ti te an ni no ko wang khan US sarkar ina Khawvel sarkar dang telaka leilen na intinga niang kat chak beralom kat thil ka ti thei beralom ti wanga anno man ma ka an du dan anga chian han ti san vak te hi heng ram te nau jok te me lang ram te jok te le ram re thei jok te na anin tel khoma US sarkar hi an do dal tlang ni chuan US tan tak po hian phurrit ani chove thina turlai te po thilom the nia heng te po hi rem chang ni chuan nakina athlir zam na te po kan la ron neanga tun din hmuna til lang chiang te deuh chu tun ma India ram independent tir chawa khan Congress in India ram hikum somruk don an kai hroi ni kha kan la hrianga khati hun chung song khan India le Russia hi thian that an nia hei India ram indo tho theina tamjok ti me ang heng te po sukhoi kan han tiang chi te hi Russia siam kan leif kan India ram a hian tin ral thum chu sang te tin sum don na ko nga pho kan thok ho a tha heng ram pa ni te hi chung te ni wang chuan Narendra Modi aron sarkar chawa hi hemi Russia lam thla chuang si lo hian khothlang lampang Modi sarkar hian US biak thatna lama khan man han la chawa ti chuan Modi le Trumpa te po thian than in tia Trumpa president masak lama pheka chuan an han zin ton dun vela India rama te Trumpa te po lo kala my friend Modi ti te kharon sai ani kha ka thian tha Modi ani ti te ka tiang khan my friend Trump ma ti ba Modi hen ka thian pa Trump atia ka tiang khan boruak thatak Trumpa president masak lama ka chuan oma amara chu tuna Trumpa a rum ni na ta na president an ni le che hian India po hi engeni adim bik ta lo ta anin thian tha chho zel turangai ania India point be se na sang tak US sarkar thara thlir mek lai khan Trumpa hian India ramatang hian America hian hlok neng ma tak kan tel lo kanin sum don ton na hian hlok na tel tam jok chu India ne chu wangin chhia ti punanga tia India po hi dim reng lo ani chung te ni wang chuan Trumpa te nena boruak tha lutuk loan chwa hian Modi te point hat tha tun man thian tha thin Russia hi aina sale zul jok hian andor chole mek ni te po hian thil lang chiang takania ti chuan India ina ram thenama amel maber Pakistan hi US tun ma Khawvel international politics an soi thin dan ka chuan US hian Pakistan atana Russia in India tan ti khani thina kha tiang khan Pakistan ina US laka chanvo thata ka nei thin kha India po hena chan chove tum khan US lam khan hoi chove nak Modi chauta ka hian amara chu Modi te po an be se yangin Trumpa laka chanvo than han chang cholo vela hian Russia hi biak that le ngai ni te point an han ria tiang hian boruak akal chawa heng te hi international politics tingai nom tu zinga pakhat ani wangin ke ni pon thiam le thiam loin kan han thlir zawin kan han soi ve loma chung te ni wang chuan nang ni ke ni ai thiam jok le ra jok te khan hen comment lama khan hemi chung chang te hi ron soi ula han ti khom ula
ti chuan kan lo chiaranga kan no hrianga ke ni tan po video kan sim le huna tan soitur ta po kan hriat bel thei ome chu wangin in comment lama khan han ti loi te u e chiar ve ta po chak ome tun tumatan chungan du tok le photanga kan video mi lo ngai lo chak thina wangin in zawai chunga lom thu kan soya kan soi ve fo tak kan channel la subscribe lo ta point khongai taka min subscribe sak turin kan som chewa tin hemi mai ba ka hian kan video ron siam te hi clear tu tamjok ten an lo hlok pui theina turin a share dar konga khan min lo share saka a link te kha WhatsApp lama te social media sang ate min lo the dar sak thin turin kan som le boka chu